Hai guys, This is bapaknya ada kasih finally ada end. Pengen session 4. Mentangi menyelet kaina. Menyelet bama. Dia ada dok siar nih, dia ada dok belang nih yang masih. Metan. Masih apa cibet penuh kalong. Now we are going to entry Zen Hotel. Number second of 5 star in Leh Ladakh. So hi guys, so matang lagu di kawin na gabi. So first time ito yung mga bahay ito balik. Tiga Zen Ladakh. Ini ada nih po Zen coba wega. Hotel ke bahay po Ladakh. Yang buat banyaban kini perlok kira dan langnya. Oke, mentang kita buat banyaban no. Kaca di bawah. Siapa ini sudah kuno? Bang. Nice biryani.